دور ابدا مو حمود ما خوش تماشاوانین هجا راوسکه همه ایرو گوندستلیله گوندستلیله گریدای نافچه مردین نسبینه گوندکی ترا خو مزنه ایرو حیا کوج دسته مورم هول بدون کو حمو علیه گوند بین سر اکرانین و آنها هک کون آماده بن فرمو ام بهوره بر خو بدن ناوا کوچه و کوران استلیله مرحبا اشترى مرحبا سرچعبات بخيري هاتي ويدنا بخير دبي سرچعبت جناب غلام بينا بيت بخير نوبه من قلتينيه قلتين خالتك او قلتين نابت جي خوشه تو چاوي باشي باشم خودت بسترینه خودت شو راز بك ايه گلکس باز ایجاد زانه ام هاتنه ایرو بونه میوانه گنده و ام لگنده و دیگرن دخوازن و گنده و به هفر ناس بکن ایجا هون خو بدن ناسین پیشی بمه تو خالتکا گلچین چی دیگه بچره مجوله عمری خو چاوا در باز کریه هنک هنک بحثا خو بکجمره خود بحر عمر ما دی اسکنجه و تحده و کارات شو حیانها ایجا وام یکم نمام کار کتون اولا مان راسل مثلا تا چی کار کر و چی بودشتا کوسا زور لتکر حیانها بنا قربانی هم دتشون دحلا دحلی خلقت شد کرن فقیر بون هم دتشون پشگارا ما دحلی الا تشولا پشگارا هبو ما تشان ما تکرزاد ما تشنی ما آخره حیا اولو در باز بو آوانها ایرام لای ایرونه تشکی مهید نمال دنیا ایجانها کس در دورت های زارو که تا هفسری تساقه لای مهیه و حتی های زارو که ویهانه و عمل با هفن و از باش قدو دا که دمه و هر کش خوردیه که دن و اولو در باز بو ایجاد تگویا بری مگالک زحمتی دیتیه و نها مثلا او کاروباری بری خلاص بونه نمانه ایجا آنها خوشی های یا نه ترخوشی های لهم امز درد دنیای و درد نحقیه و درد دورا مرو نرحت و خود دردانه ده والله زوره خود دردانه ده خود کسی پریشانه خود نو دنیای خوش بکه خود وی نخوشی از دنیای هلینه خود بری انسان همه برای خیری و قنجه بده سپاس مالتا آوا هربی تجی خودش و راضی از وگرمه دایکش مرا چی بیشه اشترشی مرحبا خالتي مرحبا سر تعوی بسلامتی و قلکی بخیری هاتن پیل تعوی مکب خودی گلک سپاس سر تعویت ناو غلام به همو هی ترکیه دادن هاتش تک هی کان اوی خو بجج مرا پیش خوازنم حجوا بکن ام خوازن خو ام جي جو حزدكن والله پبر الباهف بن ناویتا چه ناویتا ناوی مشکرانه شكرا خالتي شكرا تو چند سالی چند سالی من يعني تو جوان خيادك ايه نزانم حبتي سالمة والله تو حفتينيني ناياو والله تو جوان تر خيادك انا خو تو جوان مايه خوزي بتا ايجاد روشته چيه دا چيكر تا عمري خو چا تا حفتي سال خو چا در باس كر مثلا والله عمري ما بنان رب كارا رب زاروكي مر ممزن كرني باش چند زاروك چك ايوه ده بس کا بيجا نم هاتنا گنده و مشخوره هنگی صحبت بکنوی ما بنده مسام بالا بگرینه بس نزانم تشکی بیش چه نزان اوه کد بشن ام نزانین ترکیه و تجه ها کوله ودبن ادی مرو نکاری وام بسکنینه نزانم تشکی بیش مازی بیم چه اگلک سپاس مالا تاوا ما دیجو راضی به ام ولاتی خود خوازن آشیتی خوازن سپاس و ام بارشیت خوازن سپاس
باشتر مرحبا سرچاوا بخير هم بخير هات گلک سپاس مالیاوا نویت بخیر رال حالت کامرال ام هاتن ایرول گنده و دیگرن دخوازن و گنده و حموکی بهبر ناس بکن ایجام سرجاوت نشی جت چشمره بجد درباره خودت مثلا چی کرد جیان خود حیا ایرو تا تعمیر خود چه و آنی ویروجه قرنياري مش قرنياري كده نيفي قالك فقيريتو وجو نيفي بيد باش الحمد لله إدارية وزاروكيد ما هنا شكر خديرش خوار شغلن دفر چند زارو کتانه چارن خلام خودوان بیلش نه بلا خلام تیا کسی نه کن لکود زارو کتل در دورات نه یان خدي ضد الفاندران وضد جي دورن قريب خدي چقاس دم کشته دورن زارو کت خدي 20 سال 20 سال 10 سال چه بوید نواوا 20 ساله تقت تودیتن یان بخدي هم حركة دنغلا قريب خدي و الحمد لله زها بيفت قد إدارات بالشكر خدي رسالة وحماس ساق بن باهم باش من رحات بن دلي وخواش بيه ماجي خواش امه بهبر دل خوش ببینیدی ایجا ام تخوازه نه که درباره گنده جوسا آگاهی مثلا گنده کی تهرا خو مزنه از نو مبرگ ناوی پر بیستبولی از نو تیم مثلا درباره گنده ته چیز مره بیجی ما گنده ما خواش ما شاء الله شین کای فره رحاتی ها چه بوی رحاتی باش بوی داره بوی فرسم تو که چافی گنده یان تو بکاتی وی گنده تو الودره تو قدر نکتیش گنده نه اجانا چوم جام زارو که خو که دز در نکتم دورکی اج گندم ایچ مثلا خوازم بپرسم تکیلی نوا گند چوانه بهوره جبر کو تدی گند مزن بویه نهاجی لو گنده هنه کی چخاس کو گند مزن دبن تدی مروف دچو باجارا او تیجی او نخوشیا جیانا باجاروانی هنه کی کتی نوا گنده دجی تکیلی هنه کی قلس بونه ایجا لوی در لگل کو گنده کی وسام مزن مثلا تکیلی چوانه خوازم وی بپرسم ما ماشاءالله محمد هفر باشن ام شفر قانجن ام يعني تيكي تيكا ما بهاي ام درونتين جام هفدو ام يعني باش انا كنت حمش هاف رقانجن ما شاء الله كنت ما برقانجن بر باش يباد كن حاج اي قانج دكن شخويا قانج بهركز جي حزدك خدي ام حاج واجد كن وخدي شي وراس بك امانتي خدي بن يلك سباس مالي افا باش يجواد كن ان شاء الله ما حما اريق سباس اشترخات مرحبا سرچاوی ما سرچاوی ناف گلام ناویت بخیر ناوی من شوقیه خالتك شوقیه تو چند سالی اشیاست و 5 سالی ای باشه عمرك خوش بيجتره اما هاتنا اللي گنده و دگرینی رو متخوازن ناس بکن ام دخوازن و ناس بکن ایجا تید دربار خو و دربار گنده خود چیش مره بیجه گلو خود دربار گنده ما خوش هوای خوش والله وساخویاد فيكي خوش مثلا چه فيكي چه دبل بدري حم فيكي چه دبل آب هاي اللي در دورك آب هاي آب بري پربو آب نها نمایی جبرگ آبش بن عرضه در دخل آب ما کم بویه گنده ما گند کی گل کی خوشه اما گل را گند تنایه ملت گند یا مقدل گند مانش خاره ایدیجی یعنی دربن مثلا شخادر بازار شغل وقت استانبولی وقت ازمیری وقت دولتا گچ ما خواهد کن حركة جت ما خاب شغل جد كن إيه مقليب نشخار حركة مال شكل مال إخوانه حركة الجورة إخوة فيك ما جد شيء نجبو خارنا إخوة يعني درما ما إدارة مش خار يعني أني حتى في درجة شوخ شكل در باز اشتاق قال شو هندي جماعي أو جي خدي بقى يا جنيف هرم جو بروسا أو كن زاني بر بهزن وسا دكارن دجيانة دل سلنج خو بسكن أم خاصة نجي خو بسكنين ما مخابك مبارك هي
بیجی یعنی باری تکه ساعت پشتمره گرگ مره باری خوراک نکسی حواله خوا لیز دخوازم اوک بکم یا تگوی از 13 سالی زوجیم یعنی 13 سالی هم نه زاروک بسا بچوک یا 13 سالی زاروک چاوا 13 بود 14 بود چونکه از گرکی وای نها نزدیکا 15 تورن مهنا از هین زارو و مزوجیم زارو که میشه زکاگی ها زد شيك بپرسم وقتا کو تو زوجی اندن مثلا جتا پرسین بدلیت بو یا نوسا هما تو دان و تو چوی وی چاخی کسی ند پرسی کسی تتجمع نپرسی و قدر ما قیولو نصیب ما قید هفت هبو و جم مستر بو بگر کی مستر بو خدای قدر ما تهب کر جبو زارو که مشخار مجبور ما قدان یعنی هفدو اداره ما هفدو اداره کر یعنی یک زانه و یک نظام به هر مجبور اداره بکن ما هم چه بکن جبو زارو که خواهم حی ایش کر ما ایش زلاماجی کر ما ای پیراکاجی کرم دچون تبرکاجی هم دچون فندقاجی هم دچون پالایاجی لستانبوله ما ایشی شغلاندن ما آبانیجی چه کرن تو چی ایشی بیش همه بزرگ که خواهم کر حضر ما قدان ای هاو ارتق اویش خارا مغرب بویه مغربی ترامون های مشخار پدر باز بکن ضروریش خارج شغلن و آب الساعات تا خوش گلک سپاس و ایرو شون ده جانک خوش خوازم جبوا خدای پیغمبر راضی به خدای جیان خوش بده هر کسی بده محما و سرکتن مرحبا اشترى شواي باشي دش كودة تب كودة بتشي خدي عاد مالا مالفيجوري كاستون اشقار دايم ببابيرا تبتشي نافا قندا او كيف نافي بخير امينه حالتك امينه اجا اي تيكي تا باش نافي خوشي بيش اري تبتشي كودري اجا حوالي تلفزيري امنا بيرا ليدر كرنا مش باندرني كينا حواليتا شمسية قلتيني يا عادلاي وسيلة بيرا كفر وي ام كيلادت بروان رهات ابن اري مش بهرني اري شفت خوزني كنت بح تزانم هاتن الجندوا دقرين ام تخوزن جندوا وبحفر ناس بكن اجا ام تخوزن تو هنيك بحث واجباتي خوبك وان جواتك وبحوالي خو بس وقتها ولا هبكم دبن وش خورة تشد ونشد بيجن جو خورة ونش خورة تشد اخبه مم درد بين خوشي الانسان حماك هيك ضروري ما حماستن بولي من بطال فقير بلنگازن هم درد هند خوين هر کی مشکل خاطر شغل وردونی ما میبین چلا هر کس نه اف نخوشی درد هر کسی مخابن يعني یه لگونداج یه باجار یه در وی ولید چی درد دنیای نه شخینی ویجا وقت مثلا اون هاف کوم دبن جواتا خوب چی بهتر مثلا تشتكو دبي جوار دبن مساله چنه گلو خدي تمرسل قد چن روجه بره بحثا روجه بره دکن گلو يعني روجه بره اری مرو فقیر بودم دچون هوان چولا ایزنگاه هسکا دراب پالای مدگر ما ایزن پشتی تانی ما فقیری قدان ایجان ها زمان خوش بوی خوارم پرهم ساق بن همه تش های همه بون معاش همه حال ما همه خوشی همه نخوشی کابو که مدشم پشتیشم حیال دکشن دادی رحمه ام ازیادی اولی بخوادیم هر که بحثا نخوشی خو ممت چه بیزن قنا اوك بك زانه جاريت بحثات تشتي خوش بكن جبوك قنا ويك اللي كيفاه خوش بما ويك اللي يجي وانت جنب بدون وانت بحثنا خوشيا بكن منابه هانم جارنت كننجي جانت کنن ام جانت دگری هین هاد جیانا ود تشتی خوش تشکو کیفا و بهاتیه تشتکو بکنین چه بونه نه شو در اری ام جانا حنک منک بیرا حنک چی هنوت کد بیزن تشتاب کنن جانا اولویه بحث دنیای و باشه گلک سپاس ام زیده تنگش بو توش جوات نمینه سپاس مالتا بخیر مش کن ولا ام جبي در دوري هاتنا ام جامد هاتنا سر تعبي بخیر سلامات
مرحبا اشترى سرچاوا سرچاو نش ناوت بخیر میتان میتان که میتان ام دخوازن هنکی تو بحثا خو و کاری خو بکجمر پیش خو بده ناسیم بما از سوری ما اف 7 ساله ما الویداری ما جی کی جام باجاری اش قامش لومه شخو جیران ویدری اره اف 7 ساله ما الویداری ما الویداری شغلم از خوازم بکم بریا کوت دیم بحثا کاری ته بکم مثلا تو چاوا پیواجویا وی هات درکتنا ته جقامش لو هات ناته وید تو کاری هنکی بحثا بکجمر تو چاوا چه بو چاوا تو بسرور و بویی ام هات الویداری معرفن مال الویداری بون ام هات الویداری تو مالباتی هاتیان تو تنی نه ام مالباتی هات بون جقامش لو جغینی و جغینی مالباتا ته هنکی دنجی هن الویدری کلو یانا بريم وانا الفيدري هنا يعني او هني عائلة مهن باشه ایجاد الویدری چی کاری دیگه تو چرا مجبورم تو خوازن تنکی ورن سروی از ایشی قیناغی دکن دریام چه دکن جامن افتش مش دیورم چه دکن ون مثلا کاری و پرده بیش برکوت دی افدر اری گنده کی تهرا خو مزنه لید انجام بده جی باجر قوت هنکی ون تنش بو گند چه دکن یان ون ددن در دورش سپاریشتن جوره یانا بلاش مرتين يعني قرا إيشة مثلا درن قندي أبي جورد سيرفر درن جناتا حبيسي أفقن من دي ولو أمشيتكن ها ون لفر چه دکن دبنوری یان شل ویدری چه أم الفيدري تشيدكن أم الفيدري حاضر دكن أم دبن چاوا مثلا زحمتیا وی کاری چیه گلو هل بتنها زحمته ده مثلا هری زیاده تشتاق و دوستینه و دبتلینه چیه دوی کاری ده طبعا إيشة يعني في مرونة بتلتني حميش زحمت ياوي هاي يعني إيش حم زحمت اف مثلا هلاويه هری گران هری کو زیاده و ده زحمتیه چیه يعني الشيء قيناغي تعبي مرو يعني جديش يعني او جرانج تشكاوين وقتی کون قیناق دکن مثلا تشتکی کون جاوی خود پاریز نبر چاف کی وتونه نه پاراس ماسكه هي جزلكاوي هي يعني تشمش تيوينا هنا تعلقا ویجی هی نه تابي هي تو چاوی تصور بونه اري يعني شباب سبرال مرو جدك تشتك بفر الشعبي مرو كاوي تهليكاوينا هي او هی بیدارم کو بالدار بون تشتک نه سری صاغ بخدي جوا رازيبه باشه گلک سپاس مالا تا و قوت به سر شعبا مرحبا بخير بسلامة وبخير هاتنا والله. ناف خير ده بنجلك سباس نافت بخير؟ خليل. كي خليل. نهاون كارين شات دكين أم شاتنا الجندة ودقرين وساعة مراسة واحد ما قوم سافك بدن واجب تخوزن هيك تو بحسك هاري خوبك يا جماعة. صرت شعبا بخير هاتن. کاری ما ام الجندا حمد ورام دقارن شوارم کاری خود کن ام زاروک خوانو اول من و تفدم خباته دکن شوار وجبو زاروک مجبو عیلامه و تفدولو ام و خباته دکن. نه تو چند سال کاری انشاءات دیگه؟ بله افچو نزیکا 18 سال 19 سال ولی چه 20 سال جه ما بش. چه مسئله دست بکر کدرت دست بکر؟ يو ام للسيبين ام لفان قندا وهم الاستريلي والقبرص ام شغلين ام الادانا شغلين ام اسطنبول شغلين كويدا كده كبر ما ناني مش كدات كمان درن ويدك ونقات وجوند باركر قات ونشون باشرا مان لويدري يا شخيني كار يان ودون اوكبون يعني ون هرتم لجوند بون يجبو كاردشون دربه نا ام حسلي ما اسكوركيما نا از ناز استريلي از کرکی مش کرکم رابون نوتو چهاراد واناد ام رابونم چون سبین و جه سبینم باجارا چون قبرسه و چون مرسین استانبول وانا شغلین و جه بده جماعت وده که من لگندات شغلن و کاری خود کن آنها جبو خبات تو هاتیه ویگونی نخود تو کارت یعنی تو تکلیات ویگوندی رتونه نه جبو خبات ساده جماعت وده که خبات دکن کی جان گند به مر فرق ناکم درن همه گندا چاوا مثلا نها تجبر کو تدی دمک درش اف گنده در دورگیش والا بون جبر کو کوچبری چه بود سال نوتی ده گند والا بون پشتره و صحنه کجبه
ve veger çebu lveheli. Naha mesela yeku ve digerin hedi şkhora xanimaniya çedikin ya jber ku hunji kare inşaat edikin naha her izede hun dizanın veger çıqas heye çıqas mirov ve digerin çıqas avahyal disal gunde xo çedikin pre heye gelo yan dıça asede. نا بایا پیشکتن هی ملت یعنی باتیه گلک واناتین ویدگی و وقتی ولات مروب و مجبورن یعنی ایرو و نگرن سبه و نگرن دوز به الا کی او آخا میه لصد سالیجی که و ام مجبورن ام لآخا خواه و گرن و کاری ما خبات ما وقتی گل ویدگی بمشه ام نارن متروپولا ام الویدگی کاری خود دکن و جمر خوشتر و جمر چتره و ام بنا ولو ترجیح دکن. Naha mesela ji bo ku wel bajarê mezin jî karê înşaatê kiriye û ji xwe te got li vê derê xweştir baştir ji bo. Mesela wexta ku heman xebatê li bajarên din dikin zehmetiyê ku pê re rûbirû dimênin çi ne gelo? یا زحمتیه و نات بکنه که غریبی متروپول مثلا زاروک ما پیرک ما خانم ما کشک ما نل با منه و مرو تنه تبکنه که غریبیه کسی مرو خودیه مرو نل وده کنه وقتی الوده که به عمل گنداد گرن حموچک دوستن همه هوالن همه ام هفدو نازکن سلاف ما حمال هفدو هیه جبرویه که یعنی الکویده که آخا مرو تشکی باشقه gerçekten گل کی ملت وینا انسانیت وینا یعنی تشکی باشقه آخا مرو ولات مرو از وید بیجی Gelek spas malata ve qavet beştere. سرچاوه من خیلی سلامت و روا Hati merhaba işlere. حبا سر جعبا خودش وار رازی به خودش وار راز بکه Oy ser cavet elnav gulabe tujib khair u selamet be. Tçawai? باش الحمد سری وسخ به Hiye te saxte. Navet bkhair? عدلا Khaltika adla. Nave kusa authentik khosh. خدا ایمانی بوده Tçawai bashi. باش سری وسخ دردمون باش بنم باشم Jî başı. Valla bi dîtina we û mêvan perweriya we em baştir bûn. Em silav bidin tek hat tij di Tirkiye te de çi heye te çi ji me re bêje. ما هنگز یکول بد عقلم گز بیمش Ana tu têra xwe wallah ne çavet el dizer. Tu pir jîr xuya dike ha. هادي ولا بخدا ام جير بون ام چون يزدنگا ام چون چوله رسيات لو يعني ما حمتش ذكر بگومان نها کسی گلوان داره لگوندا جیانا خود در باز کردن همو کاروباره کو تدی لگوند و تدی کو بجیان په دمشی کرنه یعنی کس جنه فلتیه نا ما حموش قد كر دحر ما تشت كرن بعد جون مش خارد چوندن ما دبر عطاري ما دبر قندا جه هوال موالیت هنل در دوراته هريك ياك ما تشد بيري حمو كامل هذا تحاول مثلا ونقد جواتا بدگرنش خوره هري وقتا از خوازم بپرسه مثلا وقتا ولهاب کوم دبن بهتر ون بحثات چه دکن گلو خدي ام بحثا كل ما جيت كن ام بحثا احمد مشكي ولا شخوار دكن هري اما چه تشتك هبون بحث دکن لا لم قال بوكي خواناك بوكي ماش ما تشترن كاتكي ما ولو ولا ساعتا و خوشنا ما چه ما بحث هبدو بکنش عالي خدي ناز بوكي خوا نادم بوي تشافي خوا وكيش كمجي شعبت سر گلاب كيش كم منه وكيش كم منه هري هو نه خو زاروک ماروک تگیش در دوراتن نه ای باشه چار کچکو چا کرک ای باشه خدا وام بهلش اخبر رحمه خدي الدي بوي و گلک سپاس خالتی مالتا بس از من ارم از اوالی و چش مره بی ده بيش شترجي مرحبا مرحبا سر شباب بخير هم بخير هاتين گلک سپاس ناف خیره ده بناوت بخیر فاش نوي مهدية تو چی خالتی او جامنة جامنة و ام هاتنا ايش شمال شغلم هاتنا باش اف انشاط اوه مايه
كركي منش خوار تشيتك وام تاشكيوان فراويناوان ام جاري جوان تينن ام بدر دخبت مالاوا بخول كوين هاج بك وفد انشاء انا هاد كريدن مالا دنا محل در بر نزيكي باوي جامعه في دريم ام لوي در كريدن لو استنبول دخبت و برشوار قرادي او كشانك جوز شوار خاني تشيك شانسي مدخ ايش جيكات وما سكني و ایش نهاولو در باز دبه بلا تندرستی هبه بلا نخوشی تو نبن او تشتدن چهار سر دبن گاوا بلا نخوشی تنبه و بلا مرن تدم نخوشی تنبه همه تش در باز به ایشالله زمانی مدی ماجی ما پشتی دانی ام دکاتن بر پشکم چون وان چول مولا وا تا جدیدی تو جی گشتی ودمی مجی کرم روزه جانا جه م پنج پشتی ازنگ دانین اره مهنگی جانا مباري خو گراند کرم تگوش بو قناه از گال کی بین میجا گم بهنا خو بدم نگم بن پشکی م ولد رعالی ما تگوش بو قناه ام گال کی بینن و خود جانا مجبور در باز دبه جان هاون خانیل ودر شیم تا گو کور کمل استانبولیا پشتی کو چیکر او فکرین کو وگرن گوند گلو یانا بخوده حیاق ایشی وانور در باز به بقده ور به نهال گوند کاری بیش تنهی نکان مصرف زن دنیا زور بویه ایش کدیه حیا گل ور بقده ور پشتی زمان کی گوا گو اشتنب چی بده دبگ ملت لگنده خال ولات خو وگره و آنها ولو در باز دبه گلک سپاس مالت آوا هربی پاس خوش هنجی تمه بم سرچوار هاتی مجد نوام گل کی ممنون بم سرچوار لا امجی وسا مرحبا سر جواب خير سر جاوید انا شنافت بخیر شيريني خالتك شيريني تش كدرت تب كدرت بچه طبعا اش قندم هي شي رحماتي زي جانب مع عادتها مولويه ها او جانب مش مقوقت جيك خور استانديت بمالي جي معازيه ونشي ديك الوقت كون شن معزيه مساله وسري وجي صاغ بسري بعد قرنوها نا جانب مساله جانب تيسكي او وانا ددن برخ جبو تشي مساله جانب بن معزيه خويا اقدر رحماتي لوان ددن اري جبو خيره وايا جبو خيره وان ام خيره خواج خيره مريا ددن دبل جا يكود تشي تعزيه قش وصا جانب دبنا فكيش خيني جانب يعني تشتكي ديش دبي يعني ثاني جانب رب من بسكويتات بنكيد مش خارد باري يا باشا قال لك سباس رحمه خدي المريه وبي وام زيدت انا اغرب اشتا بالصواب قوات بشترى رجوع رازي بسرچابات سرسرا سرچابه ونشنافت بخير ابراهيم خالي ابراهيم نهام هاتنا لوي گوندي دگرين لويدر وجي بازارا گوند از باورم افدر وجي دزگه خو فكريه تو تخازم هناك تو بحثا خو بكي بحثا كاري خو بكي جبر والله كريم امتنا بازار افدر جوي گوندي يان جيكتنت سيبينيتم يعني درس دليليا امتنا بدي بازاري جبوني كاري خوش بوي خباتي يعني باشي داره ون هفته چند روزه روزه کمتینه بر هفته روزه کمتینه بدی چاو مثلا الفيدري بازار چاوه
خودی بازار حبد فراجی یعنی ایرو عیش مریل تر کودی وقت هوا یعنی جیان سکینی بیک در بیجان سکین جبر روشا گشتی جبر روشا هم نخوشی هیا وقتی دیجی روشا گو چکینگ اتراج چی بهات بجبوی بهابون یعنی کار نمایز یعنی ملت تفقد یا خیزانی یعنی ملت تفشی ایرو نماکاری جیانا خود در باس بکی اینها تو چی دفروشت کاری هنی کی بحث بکش مره ام چیز دفروشن جلاد فروشن کاری ما ابو جلیبنی جلی سر و هر تشت هی سانکی الویدر هر تشتتی به چیل با ما هیا باشه مثلا اون هفته روزه که تن ودر استلی لیوان روزه دی اون چی تکون چن جیدن جیانا جدی چن نسبینه دفکن ام دچنا حتى بهزخ يعني ام الهرم يتقرن ام هرم يقوم وجي جاروكنا ام جاروكن باش ياخذ بيجي سباس يقول لك سباس ماليا بقى قوات باش جابا سرسرين مرحبا اشترى مرحبا سرجاوا سرجاوتنا ايش ناويت بخير ناوي وسيلة خالتك وسيلة تو چاوای باش سنجاني وصاب هم باش من امجي باش امجي باش والله ام هاتن ایرول گنده و گریان گنده که پر خوش بو امجي کیف خوش بون هم بناسینا و هم ناسینا گنده و هم کیف خوش بون ایجا ته چیز مره بجه ته جدور که خود چی در خب مره پار بکه گلو چی در خن خودی نه کی بحثا خو بک جوگانیا خو چه از 15 سالی بوم دان میر از چومز میره یعنی تو این زاروک بوی تا هر چه زاروک ملور چه بوم 16 سالم لور مان زلام مثال چی بود قصخانه شغلی دادی ما قام دورت کرد انا من کان گچ ما خواب کن ام هم گنده خواب تر که مشخار هم بتقارد ما هی بچینن خانه من ابکریه ام هم گنده ما تا اینا ما آنی ویدا که و 23 سال جام لفرن زلام برین ها 20 سال چو رحمت ذاته رحمه خدا لیبه که من چو کد بلگی اوجی شاویتن قایم هات لک بوکم اجی شاویتن امول گچ ما خسر عرض مردا و حیوانات اشتاد کن شخار جیلا که خادید کنم دحلا خواد شید کن ده چی ما خامولد کن اون چه ده چین مسئله بعد جانا چینا میسوتا چینن ایراش کلم تشتی مارولا اسپاناقی بیواستر که تشتی اونم چینن ازده هم شخارد فروشنی وقت الگوری تاج خواجی هم دست چینن میوانی مبین ای غریبم ددنوان و خودم لگندر مام چه بکن بچکار سیاب چی خانه من ناف گند بو چوچک بو وری این کال که موانه یعنی اینها به تاپویه دانم هم مشخار چه کردی این حیاجا تاپو چه به نافره اینجا کو تاپو ندین مونه چه بکن وين شو ميتشب كن ويخرب كن ويش مع بستين شوف كن ريسك كوساجي هاي نه ولا رزق قولوجي هاي ما قد لو كما ببلغي تشيك بويا علاقيه او جي قايم ها جي شاويتم خاله سه چهار جری کسنا ویجی گوت قزنش کردی دیسوینان اخستنیش او ایشاتش 20 روزاج محکی ایشات درو هاون شغل تنبه زارو که ملاو که منی مزون خودش بولش در مکتب قریات شو استانبول به شغل هاکا هر دو خواهی و بری قزنش کردن بو وانا خفدا کرگو گو انا بلق اوش خار بخوینن ایمازه هم بشخورن بوگس بس رفا آمدم خود هم جولو نه مش خار حیوان میوانا بریش کام خادید کنم کروش کام خادید کنم ام جیلا کیف خادید کن ام دحل محلا خواد چینن دحل ماجی های پرچاب حوش موش خوام چینن اداره خولت کن باشه گلک سپاس مالتا و قوت بیشتره صاحب خودی امری ادریج بکه خودی و کینا ماجا هم سر چاوی مرهات کن
تماشاوانên hêjan niha em li hewşa mala apê Musane apê Musa Enter wekû hûn jî zan ew jî ji gundê Stilîlê bû niha em li bin dara Çinarê ya di hewşa wî de ne û li cem me jî birêz Enter heye kurê apê Musa niha me xwest ku em hinekî bi wî re jî sohbet bikin ka ew ê di derbarê gundê xwe û jiyana xwe de çi me re parve bike. Merhaba ji te re. Merhaba bxeyrat. Gelek spas nav xêrê de bim çawane baş e. Vallahi idare iyi. Wî emrê de ez zîro heftê û şêş salê me. Hêdî kovîk ji me derbas kir. Gelek derbasî bê. Spas îro jî çûm Mêrdînê. Me tendurist ra me hepkî xerabe bû li vir. Mes niha baş im, niha idare iyi. Em jî tenduristiyê dixwazin ji bo. Gelek spas. Maliyava niha em hatin li gundê we geriyan îro me gundê we naskir gundekî têra xwe xweş bû em hatin herî dawî me got em li mala apê Musa jî em ziyaret bikin em jê nemînin temaşevanê xwe jî jê bêpar nehêlin îca em dixwazin hinekî hûn behsa xwe jiyana xwe te dî ji ber ku hûn salê dirêj ne li vê derê bûn niha vegerek heye li vê derê ne behsa xwe wisa bi giştî û gundê xwe hinekî me re parve bikin wêkif xweş bin. Kurtî ji werbêjim ez qedeke bûm helbet 43 sal nehatim ji welatê xwe. Dûr ez Kurdistanê bûm. Yani Kurdistanê ez dibêjim Kurdistanê wana dibêjim Kuzey Irak. Ji bo min Kurdistan her deverayê. Dûr davet kirin Erdoğan Efendi ji me davet kir. Özür dilerseniz gelirim yok belki Türkiye. Cihatım bağımı Revanduz, Hebler yani Erbil. Milletvekili o nizanım iş adamları filan. O Antır abi nasıl olur filan mı? Olur işte olmuş. Ez Kürdüm, Kürt diyeceğim Kürt dimrim. Suciyemi çebe meydana Taksim'e müdahale ha. Ve ez eko hun nikarın tut mı bu karın. Yani eko hun karın tişki çekin vak babı mı karın bu kuşun ha. Evci serserem serçavim. Cadur hatım ver tabi yani Vandara ne vakı Süveyde, ne vakı Avrupa'yı, ne vakı Amerika'yı. Ama bu inazanın icralikari mecburiye. İzlahi babı kome. Gerek misyonevi yazıbı meşinim. Çi desteğime attı böyle. İcralıvır zariyemin unevi aman hamir rahatın Süveyde. Ez livermam. Tu teneyil vederin hayan kesek heye. Teneyimi kestunayı. İca ez liver her Vandara çekir. O insan adibinin mevante. Zaten Branin apê Musa'da hazara insan dibirin. Em wana xwedî dikin. Kîtê em wana xwedî dikin. Ev vazifa me zaten. Gelê me jî alîkarî pir lazım e. Çi destê me tê ez dikim. Yani siyaset zaten uzağın siyaset yani her Kurdek mecburi hinekî hêleke wî destekî wî nava siyaset ede ya. Keça min tu zanî çavayî ez tüccarî Kurdiya xwe nikarim bikarim. Yani ez hatımı ver karınım îrojî min bavêjin hiç nexema min e. Ez hatim min tirba bavê xwe jî dît û her devera jî çi destê me hat ez çê dikim li Dizvingê jî. Ez 603 de hatım var. Ez İstanbul'e çeybûm. Kurdiyatî nizanî bû. Nikarbim baxim. Nizanî bû avçî. İşte hatım li vir li üniversite bûm. Ev dibêjim ya Allah hemî tazîn zarok maroklu. Yek hundirek hal vir hebû. Tu tiştin nebû wandara. Eca ez mam acemayê go wak İstanbul'e ca cihe sosyete meron mezin buyu. İşte Antercim muzlu pastan geldi. Cehlivirci tutuştu ne bu? Pivazı, naneten nuri, niski, ugrarı. Tişki goş tutun ne bu? Reyame aynıyı. Hem tücari vireye dernakevin. Eva jmerde bejin terörist. Ez jici olan. O tercih edildi bejim terörist. Hem hevdur mesela terörist yetiştirdin. Yani haşkırın tüneyi. Liberji insanıma pır hatiyi guardım vakte pırskır. Go tu çava dit. Ez mam acemayı. Tu tişçeyene kirin vandıra. İca gerek guartin çebebe. Ya teknoloji mez duru direj buye. Emci gerek mecne xwe bikarin. Yani mecin guartin amir mamir fem naka. Gerek tu bike vantiştadı. Elhamdülillah başım yani tişkide zarok marok aşkı zarok yani çi destemi tezdikim.
alikari zaten yani vakti Kanuni Sultan Süleyman Emni karnı tekım berika xuherine vardı. Bir de o ne khas. Vakti Türkiye bejin iyilik yap denize at. Ev mesela ama ev. O hun sağbın. gelek spas mali ava ji bo ku vederi xwe vekir ji me re ji bo sohbeta we xweşeger mali ava Mesela şavê bine yekî hatî vir ev xwediyê me ye ev xwediyê me ye xwedî derketî ev em jêr dibêjin kaymakam ev her tiştê me ye elhamdülillah gelek spas mali ava min xweşiyê de gelek spas تماشاوانên hêja geramê li gundê stilîlê li vê derê bi dawî bû bi hêviya ku we jî demeke xweş hember ekranên xwe bi me re derbas kiribe heya bernameyekî min xêr û xweşiyê de bi xatirê we